Katakyie live worship. Hey! Hey! So running the town there, you are free. You are free. Come on, baby, come on. Oh, yeah, give me fun town. Katakyie live worship. 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 Hallelujah. Hallelujah. Mashiach bada bagada baba. Urada bako shadagada bagada badaba. Katakyie live worship. Yenna woduma nkumanya nkrupo asenano peni emfa ye asedan tuntum peja na emfa manu nano pei. Inshirana wuse nano pay o abe joining in live on Facebook. Not just uko Facebook na Katakyie live. Uko YouTube na so katakyiefm TV. Nyami ba Erico Drew Jr. na pam for the morning show ni brewo. Na just on the morning show na brewo no ewie no ha. Afi na just yedu be wura mo so de ni nyami asemu. Na ya bompae na ya gidi ye se Awurade Nyankopon ye besu ofre no se de na asem se yensu mfre no da hia da mu na obegye yensu na obeka nsem akase hinta de akire umini umienu na no pai enti baby wo bi akachire obi no kan chire obi se hey de Katakyie live worship no achuma hanyina live worship headquarters
ya babeji edwa ye beji edwa say na me ba Richmond tetemfidie na chi na wo chinchim no miemia nsenko ne kakran de ma Kristo na dwume badwa mena so bobo ne nano na afi wo tinitini ni minimu wa ye wure di si wo be sori wo duma nkuma no na no paya ene wo nso so a wo so wo vie no wo so ye wure di se Nyankopɔn baba be hira uturu wo sori ewe oduma nkwa Nyankopɔn baba se situation uturu wo sori ewe dansi aferi Nyankopɔn baba be sesa obesesa brabonu no wa ye ni ye enu ti the Apostles Continuation Church program no mo ye no o se Awurade be yama na ye onwanwa gidi ye na gitumu se na no pe Awurade Nyankopɔn ba be sesa situation no na wo sesa situation na on sesa na sa akwa na mmom wo sesa na sa ma situation asa ye wan kasa wo mu nwanwa enunti na obana na moja tuni mfinjie dumienu no etwera ne se onensa koka Kristo atare ne pe afi wona no no wontifie no wona na abaye omu wona no omu huro no omuhwe abaye iza omu enye sister na moja tunu no asese de waye fan o enye sister na moja tunu asese de o tese wodware ya kama ne kala atoso echese na chese wo hona no wankasa obewu se Awurade Nyankopɔn asesa wo situation no o yade no wa ma wa yare sama chese wo si krom a enkofo hwe wo mo si da bi we ye ono a we si enye ono a we si ye ono a afi na wankasa wogina wakasa eyemia enti wonyum tufuo bi tunyum se osi atamfu besi wontirase no osi wontirase wo wonim esanse wo monsusu da se wankasa no nanka Nyankopɔn ba ba bi ho sankyere ne o monsusu da se Awurade Nyankopɔn de odifuo bi ba ma na ba ba ware wono pai o monsusu da se na Awurade Nyankopɔn eyi buafo bi a o ba be sesa wo situation no wa be ma wa brabo na ayefe enti o monsusu da se Awurade Nyankopɔn be ye wo seye enti na bi mu busa se adabi enye we na sister boni nyoni ana afi wo no obi so frɛ no o se bra osa no nyoni ana na we frɛ no sister diabetes no nyoni ana etese dia wodo aye dia to wo no Awurade ba situation no wo sesa situation na afi wo yema ne ye nwanwa na me na meta kama asem say God is going to shock prize you yeah no a shock you no a shock you atamfo o ya no asa surprise wo mo ano penya minjira obi a me ma me si ko ne wo ye kan se kwada sujom nyame nhyira no pa ukoduru kwada so dia o ma bie mu seku a owu bi si kwa ne Nyankopɔn hia no onyo kese me ma me Victoria nyame nhyira no onyo kese kinjo nyame nhyira ano pe na jese nyame nhyira obi a efrin ka wienka koma buo koma nhyia kofurudie kropon tabri mfensi entensere ewuno de betwam de ewura ekire o esanse ye baye ni mani ekwa abuo kwa office ni ekwa DKC ye wura DKC ani agba wura tana so ni ekonya nkyire ni ase ye kwa ko trasofo live kwa ekirichi wonya Nyankopɔn nhyira obi adane de nyotie Katakyie live worship ano pe Awurade Nyankopɔn be nyame na ne mazo aye ne ma ye chia very community canteen fo nyina aduane ba ko a wudi a osurusu Nyankopɔn tumi wom na yaresa wom wonim se aduane ankasa wo se nipa bia no wo yare a etese komodem but wo yedie mu na aduane wudi aduane a wo se wutimi nya yaresa edi Richmond se opefufuo ni abenkwan pa oh Jesus me ba Richmond ni me badwama mu pefufuo ni abenkwan dodo na no me kache omo se abenkwan mu di abenkwan dwamra me suggest abenkwan ya wudi hweniye but o ka bia omu ntie anose omu pefufuo ni abenkwan dodo anose fuo ni abenkwan eja kamo
Come on. When I come on. And that is a who free how for community Community say anopea kuku. Anope what breakfast. Our very community canteen. And nothing I would na wuti no minimum na wuti atiamu. That is a coconut to minimum. Nyagro coconut. You will be tie na just ni minimum could see no pay or kasa and said that may na fanfa. And never vitamin C as a very community canteen. A coconut or more can of pan. It sounds was so young coupon and the 2 year be shoko konim. And nyagro. Onya mempaji atu. Australia above Wunina, Adia community canteen atum. Oh Jesus, oh Jesus. But just listen, no. On walk breakfast in this year. Wonderful, wonderful. Richmond City breakfast in this year. And what some corner they will see bono. Obano Pasano no yank after community canteen, you any bindia. It's a go banas order. Or sort of bebuano. Nyamisha for community canteen na eti wutie na just who ye adwuma bi around na wo pe ba bia obedi dia just honey very neat omodua no so kasen na katakyiefm de no na for community canteen nyamisha omo CK for so electricals na no pay for sabra Katakyie live worship. Ready ye. Akamani makwase. Sakame fwa Ese wo chandeliers, cable socket switches, MCBs. Wo dem one se sa light no wa na nya fe emfata. Beto chandeliers ni bi wo TK for electrical. Yankwa ne ye chandeliers na for papa. Electrical accessories ni electrical appliances ni nyina benya bi wo ho. O stabilizer to wadwuma mu wono chese power ne nhyɛ da nyina so yi na pa stabilizer pa original one ni bi atwa. Me pa che no ani CK for electrical. Wani kire bu akona wo kono wo nsabe nkum so ye ben gas filling station e wo ho no pa pe afeso so wo pe fan ato wo pe distribution panel, circuit breakers, any changeovers ni nyina wo pe bi ato me pa che no ani CK for electrical se na no pay. Katakyie live worship. Ready ye. Enti wo tie me now your electrician wo no ye te wonya contract bi ne yesi kwa wire fie bi na wo pe wire original one na emfa problem bi ambre wo dia 0546 669686 0546 669686 Urabana multi-purpose na no pay. Apostles Continuation Church sorry no musi no omumu ni omani nyina ye kan say right way for sorry down musi ko United Gospel for sorry down musi the Church of Pentecost ni be yan sorry down musi ni nyina omukototo omu ni omani nyina afri Rabana multi-purpose and now no pesa wo cement ato iron rods plumbing materials POP cement no POP no akade bia enti wutie me now ye POP ho adwuma usua POP now upe ho akade part se upe POP quality product wo de be ye adwuma dia ma obi ama in fact ni pa na kasa ni age emfa problem bia mra odi ano pay eno na Rabana multi-purpose we carpenter ni na utie mu pe roofing sheet pa binding wires iron rods no papa quality one ni bidia ni nyina ye Rabana multi-purpose se pass wo dum jajanshi he ya ne wo Efre number no nano pages here. E mama Rabana multi-purpose no ono wo frɛ na ena me ban me hu se cement no wa carry container se battery no yi cement ngo a. Ano pe frɛ na 0243602815 0243602815 enti adanse hu ne ma pa de eno ani Rabana multi-purpose. Big Joe phones and accessories and nano pay iPhone na say na enya papa no wo anka sa iPhone one ko to original one no etete wo so dia me pa chow me mane tete unkwa ma wa bra bokura no kura hu de wo ye ho fa bra Big Joe no repair fa ma why o phone no cheze o charging system nya papa o ka se obi nti obi ka sa wo so wonte e dey problem be na o phone no cheze e dey ma wona no pay e bo akwa total filling station and then no pay ko du abun se Big Joe we biem Big Joe we biem do
was a pragia for no, there's a more yes, a passing man chrono, and Namuye, Memuni, Nebehini, Monsanti was Sodiano, Neradinian Coponson, Ninasun Fenchina, Monsanu Juba, and Tinano pay big Junior Mishopa, and to say a phone unlocking, decoding, phone accessories, a phone Wakadian be charges, earpiece, airports, Nina be Ubenya, big Joe phones and accessories, a Boca Total filling station, Kunsu Zongo Junction, Subaza, into Mamu, Kunsuno Amutiano, Mancransuachiona Mutiano, Mope baby, repair more phones or pet phones, one accessories, Papa Pane, original one, party, and one big Joe phones and accessories. I'm a pay number near 0245 794 556 0245 794 556. Attention live worship. Octave Music and Clerical Shop. Who tell me now your software net is in fact who pay instruments pa they do Juma was sorry them program been a you open who instruments and one card microphones your cordless one your cord mic in you Opokuo at top who pay guitar bass guitar lead guitar keyboard who pay bass and pato who purchase I did be a for instruments who be your drums your trumpet your saxophone be a for instruments who party who tear me away software one shot of them on me pato instruments and assassin white achadodo as I will be crowd both for no crest and no crown or more check no more. Branano pen active one brand Virginia your money be instruments in your new money in you a walk SDA junction akakram wodru jomu you are Brunsen be or sending for so pay and I'll be Octave Music and Clerical Shop. It is a wood team now your software instruments and how a title and more problem a do because you're down to Uncle Funia or most albums instruments in Katakyie. There's one kotopa panono. Bra Octave one have kotopa two instruments a papa dibi 0265123523 0265123523 and your Octave Music and Clerical Shop. And ever bompie. Teradina Copo me no may any man was it. Nessa nano pay selection a kaya, Messi ever bompie. My God, Rakaba So Makadaria Badabadaba Azipaliba Kuba Seka Boshikapa Esketema Lubra Skindo Makayiba Ko Shakaba Irida Makuba Siya Palu Kobi Atusha Esketempa Yakado Shelegado Pakatakata Iriba Gagadado Celebrecados Katika Boshika Boka Arakato Shatika Bako Rika Boka Igadu Makura Shabaka Azira Boshika Pampalia Gola Ragaba Dukados Kampalia Bos Katamakuba Ribagaba dos Selepemko Makia dos Ketemakuka Ericadon Pariga Bos Selekabra Cabria Curia Erizwa Bakayetu Kayika Bos Seketapua Karada Nakayama. Behold every plot and plan of the enemy. And we break forth into the realms of Sassos. In the name of Jesus. Rakubesia. Rapakatobesia. Urema kubalia papa papa. Urashandi makobaka. Uradaka baya papa papa papa. Meshi baby will be a sasses will be one no denya miase. And I don't pay a bomb pie. Be a one no denya miase. Be a one no denya miase. Baby I will be a. Be a one no denya miase. Be a one no danase.
Makabaya papa. Oziele beka papa. Mokabayi papa. Bia wanu de nyamiasi. Kase radi Yesu mi da wase. Anope wo sorry want me ada nyamiasi mama. Anope want me amfa wo man se Nyankopɔn sa. Anope wo amfa wo man nu Yesu moje mu. Anope wo amfa wo man fa Yesu moja onvie anya sensode. Bia wanu de nyamiasi. Bia wanu de nyamiasi. Uragaya gua papa. Makababa ya pa. In the name of Jesus. I katakyiefm 90.9. We Katakyie live worship. Mesia ni ebobom pai. Obi sorry anopa wantimi amfa ne man hye Nyankopɔn nsa. Eno no why a very big mistake. Meba Jesus. From Isaiah 59 verse 19. Mesia ene ewade honhom be sorry atia watamfo wate. Ewade honhom be kasa ma obi na anopai. Anopai prophet Rockson Opokuo fie ha. Hallelujah. Isaiah 59 verse 19. Isaiah 59 verse 19. Also day. Any ever bomb pie. Missy baby, a wood piano. Shall says a wood then Yamiasi Amao Mawate. Be one of Biano. Be one of Biano. Malaba kaba. Bia wanu dana wa nyamiase maomba. Rakabaya bu. Makababalia baba. Bakuria papa. Rikadoshia baba. Thank you, Jesus. Last week in a Mijina Hana Meka say, Ye Mompae, Osofo Rockson, Prophet Rockson, so be at the Sassamino Betoso. I'm saying, she program as a no my. But through prayers, no. The Yami Chira Mia Meka say, Ye Mompae, and you're very careful because me who's a free Nakisa. Ede ba besi se passe a dwafo ho no ya nhwe ya accident bi be sa si ho me ba ja se no ade be ne siye amuni na pragia moto na muni
na na mu hu se prage moto na muni na kisa wa na se last week na me ka asem no last week ni yegina ha na nya me hu mpagya me ko gina na me ka asem no osofo me sa kan the same thing say encourage for mu tie me omunya very careful. It is a baby won carry or ton ade or kwan wa mon kan kire omo. Say last week na me ka asem and me sa kan na kiss ade no. Osofo ye begina ha nya agudi. Me say enna no pe wade honhom be sori atia watamfo. Ye be bompae wo de danyamia sesa Jesus Christ. Awurade ama ye ni manwu ase. O say Isaiah 59 verse 19. Me kind bro for say so shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against them. Verse ayame de bruta. Also, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against them. Chin was say now wo besro awurade din afri atoye ni nanu nyam afri owia apoye na se otamfo no ba se nsuyiri a awurade honhom besori atia won akada ya papa so obi ante o se na tamfo ba se asuyiri a awurade honhom besori atia won. Kirana say emra Israel for nya on fa hodi a Mose kwaji won free on my Misrim no na just won nya won fa hodi Israel for no omo kona no atamfo no di won echi esesu yiri Misrim for no no mu di Israel for no echi sesu yiri na so ewade won yede esori tia omo me bompa yama wa hutie me na no pain say atamfo to se esu yiri a may God lift up a standard against them in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kasauradi Yesu. Enano pay. Mi biema no bompaya. Enano pay. Satan fo tuame. Eba me so. Se suyiria. Mi bomi shem. E bompaya. Ewa me demo. Ewa mi fie wa. Ewradie. Oho mu no. Ensori ntia won. Oho mu no. Ensori ntia. Come on beyond the bompaya. Razika baba baba Ureka baba baba ya baba Azepepe gaba Mauru aruaba Komasia
Jesus Christ. Monsieur Nano pay Prophet Rockson Opokuo fi ha. Ye bomb pie bata. May God set up a standard. On say, my menchina same way mu ye nani pemina me baby o tie me obi biara wode ne fidia to katakyiefm katakyi live ochibutie me say ye kase standard ya na che say on say nipa obi kase me set standard bia ma me ho oba wo ye oba akra no opebe ma akra na o se me de me pebe ma set standard we ya dey ama me ho enti bo wo ye be ma na say bia wo ankasa no wo no e bia wo adwuma wo ye no oba no wo set standard so no ope doctor undru ho enti se bia yem fa ne se wo ye mention kura na wo nya sa standard na wo ye dey open no enti wuntimi man no. This is the standard that we are talking about. Say Radi Nyankopon nhyira na eba. Say Radi Nyankopon yiedie ne da wo so a. Na say yan set standard a. Atamfo betimi abawura wo nsira ba mu. No waba be ye den. Waba be fa wo nneoma kɔ. Ili David say. Papa man. Me tamfo ma wani nye me ho. Standard na ɔde ne ho gyina ye no. Eni kwa asase tia wo ho no David Arisa ni kwa so mo wadi gyina ho. Jesus. Me tamfo ma wani nye me ho. Na se me hwe ahye a. Me sorry. Na samiti esumwa Yehowa ene mehan. Eti David standard or settle you know. It means esumunya ne final destination. Yes. Esum enya ne standard. Baby David asete ne ho adu no ye ehan. Eno na enesa wo kra bia na adwo betena han mu a. Ewurade be ma wo so agira. Amen. Obayi wani mo nyamfo ne utiri pejafo. Amen. Je meso kase power. Kase urade me nyankopon. Urade me nyankopon. Ena no pay. Fami gina wo gina be. E wo yeso de mo. Ena no pay. Satan. Ma wani nye me ho. Na se me hwe ase a. Me sore. Na se me tusumu a. E urade ne me han. Ena no pay. Be vampire. Be empire. Wayasodemo, metina urade nyuna se, metina urade haimo, wayasodemo, obi bia no man pa set the standard for yourself. Now urade haimo, and no pay for urade haimo, and no pay for 19 bia eyen shidamo, masuke hele brasuka ya my Lord and my God, Ibele Kapantiri Kapos Kapahapa Bende, Elabrande Gadabella, what is your standard? What is your standard? Where do you want to start? Where do you want to start? Masuke Pehelebra, Media running Mazuka pata irakapantuha irakaberia wandelebehe ikapantala ikakombale in the name of Jesus. My Lord and my God, my Lord and my God, my Lord and my God, in the mighty name of Jesus Christ.
Awurade Nyankopɔn be set standard what? Yes. Awurade honhom be sori atia watamfo. Exactly. Papa say nyame honhom on say be ye kan say me say o say enye ma ho odin enye mi nyansa enye mi nim de nemom eye Awurade because okuna ye kono enye nipa ko ekuna ye kono enye honam de enti na twere no me yete sese enye ne honam ni moja danya ye ni wie motumfo akabere kire abayi dom ahomone ahomfi ene enya wasase wo so adamoni hu ne ani omonya no wasase wo so enti no Awurade honhom ankasa ma wa wo ankasa wo nipa samu tumi enu nti na wodi nipa samu ye eye adwuma na enkoyie na no pe enu nti na wodi sie nipa samu ene be ma ne nante a wo so na no pe no enu nti na wodi nipa samu ko apply wo visa na enye ye ma wo no enu nti na wodi nipa samu kika nioma bi hu a sese wo no kra na e be si ne no wuntimi nya den enya aba no but I came to announce to somebody me ba se me be ka kire nya me ba bia wo tie me na no pe se wo be yi nipa samu afiri ho na wodi nya me sama ba wo be yi nipa samu afiri ho na wodi nya me sama aba Awurade honhom ebe set standard na sa standard no atamfo ma ye o ma dwene se omo ma wo nware disia wona ye wona dwene se omo ma wo nwu disia wona wa ye wa dwene se omo ma wo djuma ne nkoso no wona wa ye wa dwene se omo benu omo nya ban ma ne no may God set up a standard Awurade honhom so de dia wo in the name of Jesus ka se Awurade Yesu me promise am fire ye won pese me di ye na no pe ya oh ne nko oh so de dia ro e wo Yesu de no come on pray ikabaya bala masala bala ibala bala ikabala bala my Lord my God ikabaya bala ikabaya bala wanda ya bala ibala name of Jesus Christ. In the powerful name of Jesus Christ. In the holy name of Jesus Christ. Aba anopai obi tie me. Na bia enipa de sisi ni so nyina no se onni ni ho awu. Onni ni ho awu. Jesus. Onni ni ho awu. Oso bo Jesus, unim se anka me be kasa asem ya papa ke ya. Oh my God. Say ye bom pa ye ya papa. Na wo so obi atwe se kan ato na nche se obedi ni ho awu. Na Awurade se
Sani pano onye ni pasam ntonche. Onye ni pasam ntonche. Jesus. Wan kotina asam anya bibibia oyo onam asam no so na yo ade nyina. Se sani pano very lie e wo Onyankopɔn so a. Anope me sew se de enti a wo kodi hu awu no. Wo be ba begina di adanse ayi Awurade ayi because Awurade de nkwaje na ebre wa anope. Jesus. Anope ye bompa ya masani. Jesus Christ. Oni pa bia wo wo sisi wo so. Jesus name. Na saw se di hu awu. Jesus. Anope wo yesu di mu. Oh yes. Ye deliver. Jesus. Free wo wo nsam. My God. Ye deliver. Jesus. Free wo wo nsam. Jesus. Ya ya nsaso. My God. Wo wo nsaso. Yes Lord. Ya re nsaso. Jesus. Se kan su nsaso. Jesus name. My God. Be break free wo so. Break your yes. Wo yesu de ne. My God. Wo yesu de ne. Amen. Wo yesu de ne. Amen. Wo yesu de ne. Amen. By the power of God and by the Spirit of God. And Yes, Jesus name. Jesus name. Jesus.